Aya deui anyar. Mau bayar mau Ija ah. Habisin dari BM ini Pak. Musuh boboiboy cenah. Musuh boboiboy. Ayo masuk dulu ke boboiboy nah itu. Ari boboiboy teh naon, Ep? Di lu tak kocan. Tuan sorangan sok nempo film dakocan. Oh, Hara. masih bego asal loh. Hah? Masih bego asal. Kosong. Tonton CJ TV, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mantap. Halo Mang Aep. Halo. Apa kabar Mang Aep? Mancet. Carekan Ep, carekan. Carekan Ep, carekan. Carekan Ep. Carekan. Careka. Budaknya carekan. Tuh bawa jeng itu na Ep. Ya. Itu tuh sampah. Karenge. Nih Mang Aep nih lagi ini sampah. Ambil sampah ke warga-warga. Negara Malaysia. Kadenge teu kadenge. Ore bancet Mang Aep lagi ngambilin sampah ke rumah-rumah warga. Ini Mang Aepnya nih beure bancet. Anjir kumisna di kumis siga geus dicukur Ep. Heueuh lah. Hah? Bancet di mana dia? Ini cik nyole tamu ukna. Ih sok gitu atuh ari di jadi artis teh sok nyaahnya. Itu. Anjir ganteng Kan juga monet. Is tidak atuh. Ganteng seperti Si Imam tuh. Aduh bate. Bata tuh angter ke nering geus mah. Tuh F tuh. Naon? Oh tek dibere duit siga nu embungnya. Nih bawa tas. Sekarang Mang Aep suka bawa tas. Awas ya suasana kahet. Cabok poe ngarah. Ah. Carekan F. Jangan umur bancet mah. Carekan F. Jangan mengganggu gitu ciknya nana F. Guys. Nih Mang Aep kalau lagi marah begini. Tuh. Bancet. Juga enggak ada. Ada. Bejakeun atuh. Aya kan natep di bale. Udah tahu dah. Ah, nenewal aya. Kamu sih patah udah bancet tinggal bertoke. CJ TV. Mantap. Udah Pan urut dawegan. Ilahan apa nih? Kamari wingala di Mang Umul.
Ayo teteh penta. Atuh sorangan matake merapat ting uing kamari teh. Kemana yo? Oh, mana dina? Merujak dawegan itu memang mul itu Kang. Kamu itu. Heeh. Jate 7. Sama-sama artis Sejet TV. Tadi masalihin ya. Tadi solusi-solusian. Wagawing. Hah? Wagawing. Wagawin tadi? Eta wagawing tukang ngani mau uing. Nyaho wagawin nyaho. Wagawing, Bitarwi. Udah banyak. Sok aneh. Nih gerobak Mang Aep. Stiker wing itu. Kenaon? Stiker. Tidak kenaon? Stiker aya Sejet TV. Gede cokot ah. Gede cokot tuh. Udah bancet. Ya tepelkeun. Tidak kenaon? Tepelkeun dinya. Adanya dia. Ada kan belah dina cing. Tu alon. Yo. Kan sok karopenan Mang Saep. Cik teh mungkin Ih, aing. Wih, Sejet TV. Mantap. Tah, si Pate tahu video tah, asup kana YouTube. Dia jadi kana non kana. Nanti Enggak sih kan cekal we atuh asupun kana kantong. Di negara Bang Gojlek. Hara yakin mau sagala ayeuna kantong na. Nyu anterkeun. Sebelum berangkat baca bis. Inilah. Bancet terus imam Naon? Tuh, musuh boboiboy tuh. Musuh boboiboy. Aya deui anyar. Mau bayar mau Ija Kalau bisa BBM ini Pak. Musuh boboiboy cenah. Musuh boboiboy. Ayo masuk di boboiboy na MTV. Ari boboiboy teh naon Ep? Di lu tak kocan. Tuan sareng masuk nang film dakocan. Oto? Hara. Masih bego asok kok. Hah? Masih bego asok. Oso. Mangawai baru bancet. Hup. Wan, ayo wah. Naon atuh nanyakeun naon Ep? Nanyakeun naon? Ah, Sampah atuh itu tinggal di pelalaran. Lihat apa sih kamu Ep? kamarangnya sieun euy. Ih, bae kamari Mang Mul ngalaan kamarang di mana? Loba heuh. Di mah aing aya. Teuing we. Teh, Heula. tempat saya aing teh di ruhun. Ieu teh hadap Gua terus numpuk. Bunaga Mang. Heeh. Ari naga kos bauna kos kumaha gitu. Ya iya sih teh sapara bunaga. Heuh naga teh kumaha bauna? Bauna mau gitu. Bau nu teu enak. Bauna teh. Oh, sih tidak euy. Hah? Oh, sih apa nu poyokan. Iya itu aja tuh poyokan tuh aya mah. Ngawe. Oh. Emang ngawe. Nah, ini Mang Aep bersama gerobaknya kawan. Suruh bancet. Eta segala disebut. Sakur-sakur nu liwat pokona mah. Oh, besok ada anak bancet teh waktu itu teh. Sok deui disebut Wah, deui. itu udah toke. Udah toke. Oh, dia kungkang gimana? Dia kungkang. Nih. Ada kungkang aja deh. Napa itu tadi? Singkong. Kungkang jadi King Kong.
Pakai masker dong. Ah, ya, Pak. Pakai dong, kan bau naga. Aduh. Bawa sepatu juga tahu kan. Buat tuh berat tuh itu teh. Tuh. Ih, hampangnya. Ya micena ke mana yuk? Buat kantong deh, gandong di kantong nak. Buatlah bau naga piceun, Ep. Kenapa ya? Ep, buat bau naga ya kadang ka ambeul euy. Kenapa zaman tuh? Nah, nomor kok lagi no? Meureun. Iya, buat naga wae yo. Salah wajan bekas sampah nak. Alah. Ah, ini Mang Aep sudah mau berangkat. Sebelum berangkat baca, Bismillah. aku ketarik. Bismillah. Dadah Aep.